سيد عبد الملك كم كيتسيليض؟ زول لا كنسول قسمي زول ذاك لا سلام كم كيتسيليض صافا دينا الو نحمد ربي أطار الحام ويحمد حال سينو أخنا نحمد ربي ابسوليمون شتي تورا كاين السودان يتلم نا إلى ألمانيا باسكو 19 اون ألمانيا واقيلا Que je vis en Allemagne depuis une vingtaine d'années que je suis en Allemagne. Mais après, il est Soudan, السودان دا خدام ايه الناس كان ما سيد عبد الملك شتيني السنوض سورتو قالك لا فيدراسيون دونك تبع اللي احتلوفا ماشي ذينا كان تصريد لوروب كومون سا سباس كويس نبغى نزار ما الا ثم هذا غيدينيض اول غاف الفونكسيونمون دان كلوب بروفيسيونيل ذا شيء الا غادي يخدم يوان دا شو الدور بايض امكي لا ريبارتيسيون دي تاش دون ان كلوب بروفيسيونيل مثل ما غيداوي فيا كينيا ولا شو خليف دونك تزورا يعطيك الصحة ما تكتبني الساكنة نصفها ما تبغى نصفها مشتاقين دونك الكلوب بروفيسيونيل إلا يولي مجالات هذا نور بخلنا فرطاس يعني مقارنة l'Est européenne, les pays par exemple en Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Donc, vraiment, c'est quoi un club professionnel. Donc, je ne connais pas les spécificités du management sportif. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle un directeur général. Le directeur général, c'est celui, le PDG, celui qui préside le conseil d'administration. Donc, c'est-à-dire l'organigramme de plus souffle. Donc, il y a un PDG. Donc, le président directeur général, c'est celui qui préside tout. Donc, après, il y a en deux parties. Il y a le côté administratif, il y a le côté technique. Le côté technique, la chose. Le côté technique, ce qu'on appelle le premier vice-président, le premier, il y a le vice-directeur. Le premier vice-directeur, le directeur sportif. En l'anglaise, il y a le manager المانجمنت على الانجليز لا شوف مخلف يعني دي بارابور يعني على الانجليز شو قال المانجر على الانجليز سي ان اكسيونير دي الكلوب يعني لونترينور برينسيبال دو ليكيب بريمير سي ان اكسيونير دونك نتسا يسال الدروا هذه مشاور نتسا لو بي دي جي دو كلوب لو بريزيدون دو كلوب ديريكتومون في لو ريكروتمون نيرا في التدريب في الباطاس الصالح دونك الى لو هذه ساديني ديريكتومون بلا ما يعدى في دوطر يعني service, exemple, là, le côté administratif, parce que c'est un actionnaire. Oui. Donc un actionnaire, il a son mot à dire. Donc, c'est à l'anglais, c'est pour cela que je parle de manager en anglais. C'est le manager, il y a des classiques. Comme des pays, comme le sud, l'Espagne, l'Italien, l'Allemagne. Oui. Il y a le vice-directeur sportif de la chose. Donc, le vice-directeur, on parle du directeur sportif, le DTS. Donc, c'est le rôle de la chose. C'est-à-dire le projet sportif. Donc, c'est le directeur technique avec un projet sportif, ce qu'on appelle la politique de gestion technique, le développement technique du club. Donc, toute catégorie confondue, à la main du moins de 20 ans, 20 ans à 21 ans. Sauf que le senior, donc le senior, c'est en collaboration avec l'entraîneur des seniors. Donc, toute la politique sportive de développement au niveau de toute catégorie jeune, il est le directeur technique, le médecin, il définit des grandes lignes en collaboration avec ses éducateurs et ses entraîneurs de toute catégorie confondue. Là, le directeur sportif, il est en mesure de créer ce qu'on appelle une cellule de recrutement. Oui. La cellule de recrutement, il y a deux aspects des choses. C'est deux tâches. La tâche de Mzoris, c'est une cellule beaucoup plus le côté professionnel, ça veut dire l'équipe première, c'est-à-dire recruter exemple les joueurs, quels sont les critères de recrutement des joueurs, maintenant recruter un entraîneur, quels sont les critères et ça de recruter un entraîneur pour l'équipe première. Donc c'est la cellule de recrutement sous la responsabilité du directeur technique sportif de TTS. À de recruter l'entraîneur pour l'équipe première et de recruter les joueurs pour l'équipe professionnelle. Donc, monsieur le président du club, a dit que
Ras Madad, le président, c'est un ancien joueur de Reinas, donc, sur le côté technique, le président. Le président de Kim, Rengal, on a des Kim Kane, il vit avec une négociation. Donc, on dit, sur le côté professionnel. Alors, sur le côté de centre de formation des recruteurs. Donc, les recruteurs au niveau de centre de formation, c'est à partir de 15 ans. Parce que je me vois le centre de formation, à partir de 15 ans, 16 ans, et je me vois dans un formation, je commence à partir de 16 ans. C'est dans la formation, car dans la pré-formation, la différence, c'est sur le côté technique. Le côté administratif. Le but administratif, dans le deuxième vice, je suis de la revenu, comme je dis, l'infrastructure. Donc, tout ce qui est l'infrastructure, le club, le terrain, le stade, l'enceinte du stade, les terrains et tout. Donc, il y a beaucoup de choses de l'infrastructure, le bon déroulement, du développement du football au niveau du club, nous, ça, un pour les catégories jeunes, un pour le centre de formation, un pour l'équipe première. Qui est l'infrastructure, c'est ça. Les restaurants, les locaux, les terrains de les déplacements, les bus, كلهم نتسع صدر هذه نتسع هذه ريسبونسابل الكوميرسيال اللي en deux choses la chose commerciale le commercial il a le marketing donc tout ce qui est le marketing fait gérer il y a un autre côté le commercial la billetterie chaque match du week-end à l'extérieur à l'intérieur exemple donc la gestion de la billetterie parce que هذيك شمن الكلوب ومن بعد le plan dans le Coran la communication dans la ثلاثة يحريش il y a sur de la gestion ce qu'on appelle le service un cas gérer la presse donc ça un responsable de la communication اللي تسجل la presse tout ce qui est des forums كالخبارات كان يسيو دي سيت انترنت ما دي فون حاجه وكذا donc c'est là une cellule donc service de presse donc la communication est intégrée avec service de presse c'est le rôle avec ce qu'on appelle la mise à jour du site web du club et ce qu'on appelle aussi la relation avec les institutions exemple avec la fédération avec la ligue avec la CAF et avec la FIFA donc c'est-à-dire le rôle de les gens de la communication. Mais si une personne est un secrétaire général, mais un secrétaire du club, donc c'est des départements. Absolument. Voilà. Donc, le point. Donc, c'est vrai que dans un autre point, par exemple, il y a dans un seul plan, c'est le plan technique, le plan administratif, un autre point qui est important dans un club de football professionnel, le staff médical. Le staff médical professionnel, des choses. Donc, il est juste conçu par les spécialistes uniquement. Donc, il y a ce qu'on appelle ce qu'on appelle spécialistes d'ailleurs, des kinésithérapeutes, ce qu'on appelle les diététiciens, les ostéopathes, واتساب ce qu'on appelle les podologues. Le podologue a dit en exploration derrière les choses de manas. Le podologue a dit donc ce qu'on appelle c'est la podiatrie et le traitement non médical du pied. Donc donc c'est un nom d'ailleurs qui est dérivé du grec arnes podos génitif pour le pied. Donc les mesures prises par les podiatres et proviennent des domaines de la médecine interne, de la dermatologie, de la chirurgie et de l'orthopédie. Donc il faut des spécialistes, c'est ça, il faut des spécialistes en la matière. Donc ils comprennent des mesures thérapeutiques, préventives et curatives relatives aux pieds. Donc il doit y avoir un tout petit décalage, un tout petit truc, donc là les spécialistes قبل نشتكي donc voilà donc oui en relation avec qui le service de staff médical c'est
en direct. Allez, ça avec le staff technique, allez, ça avec l'entraîneur en chef et le préparateur physique. Voilà. Avec une bande en deuxième position, avec différents experts médicaux. Alors, les experts médicaux, la relation les cardiologues, les chirurgiens et les radiologues. Voilà. Mais des instances dirigeantes du club, quel président le conseil d'administration, après il y a le rapport d'un garou. Après il y a deux départements. Après il y a des grave. Il y a l'entraîneur, le préparateur physique, même un rapport avec le directeur sportif, avec le staff médical, pour soi-disant libérer le joueur parce que sur le plan médical, il ne peut pas être bon au service. Donc le service, il n'est pas bon pour le service. Donc voilà. Elle est très importante. Professionnel, qui gère le club professionnel, les supporters. Les supporters, donc c'est ce qu'on appelle les fans, c'est un bien d'un club. Donc les supporters sont un rôle important, déjà la billetterie, et des supporters disent la billetterie, dit le marketing. Là, je la billetterie, je le marketing. Donc ça, la billetterie, via les supporters, chaque week-end, deux week-ends sur un, deux matchs, deux mois à domicile, deux matchs à l'extérieur, ça dépend de la programmation. Le marketing, donc tout ce qui est XM, un lien avec le club, c'est-à-dire, par exemple, de la vente des t-shirts, la vente des maillots, la vente des objets qui ont en relation directement avec le logo du club, donc des chaînes de marketing. Donc, est-ce que Azal ou supporter dit? Là, je vais prendre l'animation du match du week-end. Voilà. Et nous, j'ai demandé l'animation du match du week-end. Les supporters. Les supporters, mais j'ai demandé l'animation du match. Donc, ça donne quoi? Ça donne ce qu'on appelle, sur le plan psychologique, et pour l'équipe première. Donc, c'est un bien, ça dérange les supporters du terrain. Les supporters la télévision du club, la télévision du club, exemple la GS4, c'est la télévision de la les amoureux de la GSK, ils sont la carte d'abonnement. Donc, la carte d'abonnement. C'est un exemple, mais il y a 1 million de supporters un peu partout à l'échelle nationale et internationale comme l'abonnement. Donc, il y a une salle qui sort. Donc, nous avons l'abonnement. Donc, il y a des supporters. Il y a des supporters du club de football professionnel. Donc, il y a malheureusement, parce que par exemple, la GSK avec le problème avec la licence, chez les seuls qui ont un joueur de la GSK, c'est contrat, apparemment, donc ils ont le rôle d'un directeur technique sportif, un DTS. Malheureusement, en Algérie, le DTS, il est réduit aux jeunes. Soit dit, le directeur technique sportif, c'est pour les jeunes. Le directeur technique sportif, c'est pour le club. C'est le DTS avec des recrutés, l'entraîneur des seniors de Mzouarou. C'est le DTS, le médecin, l'entretien tête à tête. L'entraîneur des seniors, comme club définir par exemple des objectifs. Mais l'entraîneur, il sans collaboration. Nous connaissons vraiment et l'entraîneur, il dit la feuille de route. Donc, la feuille de route. Ça veut ce que, à travers la discussion avec l'entraîneur, ni en chef, ni de recruteur, ainsi qu'il y a une mesure, ainsi qu'il a des qualités requises pour qu'il puisse répondre aux exigences de l'Union. Mais maintenant, il maîtrise son sujet,
لينا في الدنيا وي في الريكروتير من بعد كفو لا سيزون اللي قبلت كفو لا سيزون الى فاز عليه ويخدمن يعني مقارنه مثلا واش يمكن لا نوت وفي حسب سو بلان تكنيك سي لو ديريكتور تكنيك في حسب يزور شكون اونترينور كي يولن يقول خاطر بعض الماتش يصير بعض الماتش امي اسكو بالخدمه في دو ازار ما خسر الماتش اسكو فريمون سي لونترينور بروبليم ولا لي جوار لي بروبليم دونك يكون قريب ديال التحرير كان كنيسيما لونترينور دونك قبل ما نبغاش قبل البريزيدون البريزيدون ما ميم با الدروه ديال واش تعرف الدروه هي قبل يهضر لك يروح ديريكت تكنيك سبورتيف مينس فوالا ميم ستا اش دي سبوس اشو كي كل مره كوم سا مثلا نوت سي كوم سا يعني ان لي سو ديزون سي سا الفورمات فوتبول بروفيسيونيل بريزيدون يهضر على يديك بريزيدون اسيستنت ولكن اشعر يدركلوتي غير ديريكتور تكنيك اشعر يدركلوتي ان سبيسياليست السولف تاع كان تضرا دون ديكونيكسيون مالوروزمون نزرع لها دا شو البروبليم يدير لنا انسل كان يمس احسن ايت عبد الملك هذا غادي يكمل غفاش يساوي لو بروفيسيوناليزم دي لي كلوب بروفيسيونيل امي الى قد كمل اوليك مس ايت عبد الملك. Le rôle d'un directeur technique sportif, il se résume pas uniquement au niveau des jeunes, comme DTS des jeunes. C'est lui la colonne vertébrale. C'est lui qui est en mesure de mettre en place un projet sportif, un projet technique sportif pour un club, toute catégorie confondue. Voilà. On va être en mesure de travailler en étroite collaboration avec l'entraîneur des seniors. C'est pour l'aider, par exemple, à dire l'adversaire, à analyser, à dire comme un support. Et l'équipe première et le staff de l'équipe première. Par exemple, d'un exemple d'immédiat, la préparation d'intersaison, le président a décidé, le secrétaire a décidé. L'entraîneur en chef, le directeur technique, يختار ان سيت دو بريباراسيون نيت يزمن ديال الراي باش نخدم شحال بوسه ناخذ من ما ناخذ باسكو بارلون سو بلان سيونتيفيك بارلون ماشي كان نروح تخدم باسكو لا كليماتاسيون يعني كليماتاسيون سكو جوار روايه مخلف معناتها واحد بور دي جور سي بو باسكو الجوار ديال كليماتي اون دو جور ولا الجوار ديال كليماتي اون 4 5 جور دونك علاش تخدم ما تقدرش هي دونك الى sur le plan scientifique et des autres qui ont نشغل من بعد ملي يقرزن نشغل sur le plan scientifique يقرزن avec un préparateur physique يحضر خدمنا un programme d'intersaison adressنا le côté administratif le directeur administratif sachant que le directeur administratif niveau نينس الى قد يدير ثاني الوقت تاعو باش كان يجيري لي ديبارتمون قد الماركتينغ لا كومونيكاسيون اي تو شي كله الى قد يدير باش كان يجيري لي ديبارتمون من بعد عاد قيم على حسب الانسان الكلوب اللي على حسب المكسب يتخرطيس فلما يسالي سردين دي مقران اللي زمر ديال روح فبرا اللي غادي يختار يشوف هذه مقران اللي غادي يختار سنسو لوطيل لوطيل غلاي نزمراس أربع حصافات ما إلا تاويل من الكودي زميرة هذه يقلب إمكاني والمن على حسب يعني لي كاليتي يعني على حسب يصورت يعني هذا يعني ذا شوك زمرات يعني لو ديريكتور لو بي دي جي سا ديريسكيني كنويت بغانا نخدم اكزومبل ان ستاج المان نير في لوتريش مي مالوريزمون اون دوفيز ونزميرة ما غادي يسقى مغلا الستاج دونك نبقى السيت النظام اول سيت النظام غادي يسقى رخيص مي لي لينت دي كوموديتي لي لينت ليمان عطاها لا بولون عطاها لا ريبوبليك عطاها لا روسي جو سي با موا دونك فوالا سي اكزاكت شنو هو ما تخمم لا بريباراسيون دانترسيزون ماشي غتختار اوتيل نتفليكسيو كان ملي تروح تخمم سوا ماتش اميكو دايور اوتر كيمي يا نومبر ليميتي parce que la plupart ناس خدموا 10 لي ماتش اميكو سي ترو
c'est beaucoup de l'intersaison. Donc, il y a un tout petit nombre parce que tu pars pour une préparation d'intersaison. Mais tu as les matchs amicaux. D'ailleurs, bon, sur le plan, ونحكي مع راه ديال لي ديتاي دونك كيف غروسو مودو Inid كان مثلا مالك pour les matchs amicaux. Est-ce que le résultat compte Est-ce que le résultat des matchs amicaux, est-ce qu'il compte dans l'appréciation? Les matchs amicaux, c'est la maille de l'équipe. Une équipe 60, ça démonstrateur 60. C'est l'équipe tout le temps, les meilleurs, les champions. Les matchs amicaux. Donc tu ne vas pas douter de ton équipe. Ça veut dire que ton équipe n'est pas encore prête. Elle n'a pas encore ses automatismes. Il faut pas rimaner, soit sur le plan tactique, soit sur le plan athlétique. Voilà, mais sur le plan mental. Donc, l'équipe l'année passée est championne. L'équipe Ligue, ça fait 2 ans, 3 ans, toujours championne. Donc, tu ne peux pas douter des joueurs de ça. Tu vois, là, on a des joueurs جديد. Tu peux compter des résultats directs. Pourquoi? Tu peux d'abord le rendement individuel de joueurs. منين كتبغي خاطر زعما هذا joueur يلعب les joueurs les coéquipiers خاطر الفوتبول c'est un jeu collectif les coéquipiers même s'ils sont pas bons ils ne sont pas bons sur le terrain ils n'arrivent pas à imager ni à synchroniser ni à faire le travail exemple sans ballon avec ballon donc كاينين دو joueurs اللي نقول يتماركي راه ولا ناتاكون يتماركي بروبليم ماشي لاتاكون يتماركي راه لاتاكون يخدم لي زابيل لاتاكون sans ballon يتبوجي donc c'est ce marqué là que le point anglais يخدم الخدمه mais le milieu de terrain اللي قاسي السر فكر بالون بون مومون donc انا واش بيناليزي داك بيناليزي ولكن كسان البالون تنفكرا شو كونابيل هي التايمينغ هي الوقت اللي لاتاكونيك دوموندي من البالون donc البروبليم ماشي لاتاكون نتماركي انا سي كو دي بالون فوالا سي بمكان مليونيك اللي قادر يخدم الخدمه يقول ديال l'espace ni le temps ni le timing ni le attaquant ni de marquer et font le marquage juste faire le ballon donc il a dit il a pas des arranios le rôle d'un technicien ou bien le coaching ou bien le scouting donc il a des parce que des joueurs après quand les joueurs sont ballon ils sont ballon oui il existe mais il a quand même la définition son ballon il a quand analyser les matchs amicaux أفضل أنواع الجوار خاطر يكون لازم أتماركي البيت أتماركي البيت ونسيب دو سافاكسيون ويدي بن البالون يمكن نروح نونكيسي البيت لا تونكيسي دي بيت شنو لا تونكيسي دي بيت لا سورس البروبليم ندير لا اسكو دي لاتاك اسكو دي الميليو اسكو دي لا ديفونس اسكو دي الكارديان دو بيت إلا كان زعما ندير لا سورس سموس تم زوارو خاطر ما تصادم فيت بومان ماشي لا فيت ما تصريباري داكواس تبلا ضرب بيني داري ذا مزوارو من بعد صاد وقت اتريباري لا فيت الا كتحبس ضمان باش كنا قبلنا نقول بلا ما ربيني داري تريباري لا فيت بما مالك شي ربيني داري يجهد لا بريسيون تجهد شنو ما كنت لا بريسيون اللي كان ذاك الدقيه لا بريسيون توجور تسيدي لا فيت بس كدي بارباكوتيوت دونك قبل كي بارباكوتيوت حبس لا بريسيون باش كتريباري ذا تيوت يعني وقيسي اكزاكتومون ديال الفوتبول وقبل الدنيا باش الوراقي الزاد ديفونسيف خمم الناس ديالو بالك لاتاكون كي بيردو لو بالون دي ديفونسيف دونك لو بروميي ديفونسور دو غانا لاتاكون لو بروميي ديفونسور الا قادر لاين لا ديفونسيف لا ترانزيسيون ديال لوفونسيف تاع ديفونسيف مي لا لاتاكون يل في با البريسينغ او سور ديفونسور سور الميليو نتاع ما ديرش كي يمكن لي ديفونسور بروبليم نو ماشي لي ديفونسور لا الكارديان بروبليم سي كو لاتاكوني ولا الخدمه الصومبا دونك وكذلك سي لي كوتشي يعني سي فيس فيرسا في الميليو سي فيس فيرسا في لاتاك سي فيس فيرسا في دونك ولكن سي توت ان بانيل سميث دو سكاوتينغ ابسوليومون دابا تقصير كان ناس دون لو كا باغ اكزومبل كم لا جي اس كا بوين دي ميورالن ديال مزيان مره ديال مزيان سي با دي كروند فوديت كونو سور لا سين الجيريان عندنا نظن est-ce que pour le premier match
سي تري امبورطون ناغ سي ريسكي ناغ ولاش فلاس كيلك سوا لو ريزولتا فهمتي تسوى لك الشينيا. Non, le mot risqué, il est un petit peu fort. Lâche le mot risqué. Ça ne lâche risqué. ماشي القرع donc là نربع لهم كما مورشة فمارquer de dossier. Non, il est très important pour eux de marquer leur territoire. Mais je pense que une bonne préparation sur tout le compartiment, mais il a quand même des choses par aspect psychologique. ولا باش لا بريسيون اثنين ندير ستاج اثنين سميت ترانكيل ولاش كلاس يعني دونك الا قمنا داو السينما في الشامبيون كدوي على السيبورتير اي تو دونك غادي بليك نت لا بريسيون ديال البوبليك لكن انا كي قلنا سو كون ابل بسيكولوج فوالا اللي هذا بسيكولوج ديال استفدتو من الناس باقي ندير باش كان نتسنى يا رجلين ديما يا رجلينا يجرينا كل وكني اديلين اوبري والله انا سكوي يزدغني يعني فيما الفضرايين كيمي تمي روح الله جيسك لا بريمير فوا كون جيتي اونترينور صار ما 20 طن اكثر والله العظيم مش باسون البريمير سيتي مي بريمير سيونس دونك سمي خدم علينا والله العظيم زرير يسايم الهبه الاستاذ مير واش كادر فلاس شحال من تسوسه غي قادر الناس شحال اللي كود افريقيا شحال ديك تيتر يسرها صدر المفيد ولا سيرات دائما داخل فتحوا الفضل اللي كتريكوني ما ورا غير في السيادة قال الصايم مليح دا الشيني ما سيرتا مومون ابزر بليك دا شي كشوي خاطر دابا شحال امريك سوالين البالون دي تيليفزيون كلشي سهل ديما زعما وريسينا وشطح دوا كيلقى شحال د بريد قرات انت شحال د بريد اني غاس نكوني غير ما يكشف ريف التيران سوا لي جوار كومون يسو كومون امشي دو طرقتي ديال خمسياش سنه قلنا تنسن اماك يلفون ان طرافاي فورميدابل الي تريبينو ديسبينا راه وينها سي سا سي امبورطون وي جو كومبروني وراني عارف كان بلي كان رشاقي حوايج كان بوكو بلوس يون بسيكولوجيكمون سانسيرمون en Algérie ما تخدموا التلفزيون. Quelle est la meilleure motivation? La meilleure motivation, les plus les moins, qui à mon avis, je ne sais pas, je donne pas, je suis pas un donneur de son, mais la meilleure motivation, c'est le travail. Un bon travail équilibré sur tous les compartiments, voilà. Donc, sur le plan technique, ce n'est pas cet âge-là, sur le plan technique, parce que fait من الحال ماشي de la formation au niveau des seniors, donc ils sont avec des compétiteurs, l'un deux aspects à trois aspects. Donc, l'aspect mental, il a قاعد يدين بري، il a قاعد يدين واثني يوماً، خاطر مزيين وسنة لا مسترمي على l'expérience. L'aspect level qui est très important, c'est la préparation athlétique physique. Il a قاعد يدين très bonne préparation, très bonne préparation. Voilà. Et l'aspect نظري هذه دعم l'aspect technico-tactique نعم l'aspect tactique il a قاعد يدير l'automatisme ياسر. أفضل مش آخذ من شوف البنار ما صار البالون نعم مسانا البالون نشوف الرول سي الجارديان دو بوت على ماذا رامبلاسون كل يوم ندير الرول نسال داخل البنار باش يخدم دونك هو كيما ديال هذا الستاف تكنيك الستاف ميديكال يكون يدعم ليجيان دو في دونك تحرص تسمى تشوف مليحه تصوم مليحه هذاك الكلام ريكوبيري وخلاص. Absolument. Eh ben, merci Mas Abd Malik, merci pour toutes ces données de fikir. J'espère que le public l'AGS a des femmes amiques qui nous font doute, ils ont un professionnalisme qui avance, ils sont chrétiens. Dernier, où les dirigeants ils peuvent s'inspirer, تنميرتيك فوالا دا شو نظن يزمر هذا تداويض الصواد غورك ان شاء الله اسناب ان شاء الله ما تفكاس قلت يوم تجاوب لهنا الخير التلويث يسعد الخير نقارنا كني ونجاوب
فاس ان شاء الله. ارتفات ما يكتب ربي. تنميرتك مسي حسنات عبد الملك دونك ميرسي ميديكال يدنا تنمير ترتيك التنظيم ما يبغى ربي ان شاء الله على خير. بقى على خير صاحب السلامة. Donc, Mas Hassan Abdel Malik, il est sélectionneur au Soudan, au dernier médecin qui s'occupe de la formation, les entraîneurs du Soudan. C'est une valeur sûre, tout le monde تمايكين نتيجوجو تمام نتوسيو بوريطارا فوالا تنميرتيس pour l'intérêt qu'il a accordé l'émission à qui dernière l'effet de chez le professionnalisme qui tire un comment est-ce qu'il fait